kia mbote ketu batata iba mama matuku yezindumba bino baonsono lukutulandilanga mu mandanda mitu ma nzila Kongo RTV kintwadi yesedietu mpangietu nkaketu mwanetu tata kamufwenkete yandukalange betu kintwadi ndondo tufofilanga mambu matadidi ndinga kikongo ye mulumbu kya unu eki mono mwane no mpangie no dietende ngina vantwala wakifufulo kieno yekuna nzila ya masinu tutabaka lusadisu luatata ingénieur Valérie Lukau kintwadi yetata Arese Mokono tuena diaka yekiese mu kutulanda mulumbu kya unu eki sitwafofila kikongo kya leta. Zeivu beno lukutulandilanga munzila ya zu internet evu lukutulandilanga kuntsiza mputu silwa kutusadisanga mu mandanda meto ema tubaka mene vantwala sedieto kia mbote keto diaka sedieto kia mbote tata die bwe mavimpi mbote mena nanga vube beto pediaka tunangini nga tuvo mvovo bonso bwena fuketo kwa bampangi baonso no boba kutulandilanga munzila Kongo RTV ntete nzole le futula matondo ye kaisa bampangi baonso no mu bifulu bya onso bakundanga muncha Kongo tukakutsuni na tekumbamba lwangu lemba mulaza mpangala mwaonso muna bakundanga kyambote kieno yenge kieno mutatu kya mase kyambote ko bakongo baonso no bena munza ya mvimba baumpediaka bika lusaka munulu tata nzambi ya mpungu lwawokela mubao matondo mafwana kwa sedi yetu kansi tuzili tokuta munsamu wetu kansi bampangi bankaka bavovavo ani yandi tata vova kaka vovanga kansi vodi dilenda kene wakutuvana ntete lusansu lwangeye nga tuluvila ivuvata bampangi bankaka mpe batomazaya diaka mulumbuki ya unu mono ngina mwana nkongo na dede mono nkumbwame kamufwenkete luvumbu mfumu Kongo na lumbu mwana ngani Kongo kapitao ntekelo na madungu ye ntumbu mayaya mono ya utuka ku zunga kya Kongo Central mu territoire Mbanza Ngungu secteur ya Kombesi matondo kwa bino baonso no ngatu vatadia mandi kimakandi ngatu bona ni kimakandi belo kinlele kinlele lege voilà kuna kibeni butu kidi kuna sansu kidi voilà kinlele lege vugulenye lego ndakoki kiese kafana kwa bino baonso no lokutu yifu divu tusuli petwa zaya lusansu la sedieto buvova kaka vova ngatuze ko zeiki lusansu foka zeiko kanti kiese kwa bino baonso no unu sitofofila kikongo kia leta kanti mubuku fintete sedieto ukututela ntete ngeze ndinga ya kikongo kia leta evo zole kaka wafofila yao mpasi fo bobo bazei balanda ngeye evo mpe fo bobo kabazei ko babakisa mulumbu kia unu bon mono kikongo kia leta ngakizekyo ngeta kilenda kyo fovago kali yangala ko mufova kyo tukantama antuka kele yangala ko buyakala ku école secondaire yakale ba kundi ba yimba kele tuka ko matadi tanguza ka ba kele zonzela mu kikongo ka leta meka sangolo ko mufova kya kanti unu baki dimbebe ya vuvila kikongo ka leta yalekele sikamenedio wefu bampangi bakutuyufu singatu fukuntsisa mputu bazaya ndinga ya kikongo kya leta ngatu kikongo kibeni kena vont ntela mene muvovela mukati kwa mvovo moka kwete tukala kya mu nzila Kongo RTV itadidi kikongo ndinge to kikongo mudiambu tutamona votuka mimvumi lutidi bayingi beta sangolo kinumana vo ekikongo ko tubikanga vo kikongo ka leta bankaka vo munu kutuba e bankaka dia ka vo ikeleve kya kituka bonso ngudi kikongo kwa beto bako il faut que vo kya kituka bonso ndingeto ya
ya mbidi bantu boso bavwa mu kifalansa vo notre langue véhiculaire c'est-à-dire que ndinga yo ifuti to salisa mu wizananga beto ye beto kansi ya mbudi odo dina beni nkombo kwa beto kana nkutu tata cardinal ambongo peleko yani ke na nkongo ko kansi watela mena de yo mona mpila kiadi mu monavo e kikongo kati kwa kikongo keti villa yitozolele tambikisa kikongo kukina boke kya kimpangila kati kwa kikongo kya kimpangila kikongo kya kimpangila kya kituko fo sengudia ndinga kwa beto takuzanga katwa visa kome imfoko fo mu villa kibeni tuna kadi ndinga yo ya bene balutwiki di ndinga ya kimpangila et pourtant tu vois ndinga yo ya beto kibeni tu vois ndinga yo ya beto kibeni si tu teza tanga mukanda musiki na bavava bwe bankaka bo bateka luta muntama déjà bavovela diambo dio et tutondele quand tu toza yantete fisamu efi kwa beto ku diocese ya Matadi tata episcopo ya niveau beno zinganga sanzami kalulongi didiaka ngatu mufalansa ko ngatu mudingala ko insamu munge sedieto bwe wabakidi wa iwena kwa ina dede vo kawalunungu insamu wo una wa kiese beni ye wanfunu beni mumono nga bankaka mpe mukati kwa kilanzi kia Congo Central nga bafutilanda diamudo yakala ku vikaria ya Kisantu yakala ku vikaria iboma kadi tuvuidi ma vikaria mamole ngaba fiti baumpe bakadiaka nzengolo yo kadi zinzoza nzambi I bimosi mu malunzi mu masimidi kibeni kutukotisa mu kiwaika ndinga votadili mukati kwa zinzozi nzambi kabeta zo yatsadya ya Kikongo kasi votadili mu ntangwa ntama bobaluta sadila mama tadili ndinga Kikongo banganga zanza yakala ba protestant yakala ba catholique yakala ba salutiste basadi la beni ndinga Kikongo ye batu sisi lampe bidika minkanda mumamu matadi malongi manzambi basekola biblia mu Kikongo basekola brevière mu Kikongo basekola nani masoni ko mu batanga mu ntango za sala emisa mu Kikongo ye basala mpe ntombolo za zingi mumamu matadi Kikongo votadi di tuvuidi mbandu davana dictionnaire ni mozi tuvuidi dina Kikongo français Kikongo ya sona ba missionnaire babokele levo Karl Laman yani wakala protestant tuvuidi mpe dictionnaire anglais Kikongo anglais ya sona makodia ko missionnaire oyibatele levo tata Bentley vataluwanga Kikongo ki Bentley me yani kuna kwa kundi dingi Bentley ki Bentley ça veut fulu kikunda nga mfumu Bentley tuvuidi dictionnaire dankaka ya nani butai ye ma dictionnaire ma yingi mena zi grammaire zina ndonde sunga mena boso grammaire de ro yina grammaire Kikongo ya uji sasila mansweki msiku myandinga Kikongo vudu tadi dikibeni ba missionnaire ba sala salu kyantalu mudia ndongokolo nzailu ya ndingeto me wutu sidi nzoza nzambi sumula gozoba bogelevo église de réveil zikubili kibeni lwazu kya kinkole kadi mono kidindi visa govo mukati kwa mbanza ngungu muna kati kwa nzambi pasteur kandika boka muna dingala ye basekolanga français ye dingala Kikongo kwa ligo fovela et pourtant tu sais que tu vois et vata de babogele vo manza ngungu vata de bakongo dini wenda kukimpangu wenda kukisantu wenda kulefu bifulu bya onso mavata meto wele kaka nzoza nzambi zo bakuna tungi nzoza nzambi bakuna tungi bazolele beni sadila mundinga zadingala kabazolele Kikongo mubukufi donc mbandu ya tata episcopo donc yina ya mbote yebeto tuzolelevo bankaka diaka mu mama tadi vicarisa za tatu catholique ye mu église protestante bavutu kila fuka ntama kaka le ba missionnaire bavutu kila sadila ndinga Kikongo kadi nkanda ya liturgie c'est-à-dire malongi malongi makoso lumbu ye koso nani mena Kikongo mena déjà kadi ntama basoneka mo minkanda mina zikantike pesa minkunga me Kikongo mina
idiena diambu dia mfunu kwa tata episkopo mumbandu yoyo baki dimpasifo mabundu maonso makatolike bayansika longila mundinga kikongo bonso singanga za nzambi kansi mulumbu kya unu twitavuvila kikongo kya leta isedieto ngeze ifu televo ndinga yoyo ngaki benu kulensiyo za yako kansi tuzolele tofofila ndinga ya kikongo kya leta tusinupetwa za yafo nga kikongo kya leta indinga kwanye ufobuwei mindinga ina koloki na vubantu bavuvelanga ya donc difwana kene pekwa ni konso muntu kafufa kwani kikongo kya leta ve kadi kikongo kya leta wi ndinga kwani mema tutavuvela kuku memambu tutelevo matansambo ali abakoko ganzo koso muntu kalwa idiani kalengo zola idiani beto ndinga za zingi zina beto kimatanwa na ndinga yo ya beto ndinga to kikongo ifuko fu beto tifite nwani na kikongo vo ndidi kiuvuka savo nga kikongo kaleta kikongwe ingete muntangu yenda zaisa vo kikongo kaleta tutelevo ka kikongo kya leta ntelenge vo kikongo kya kimpangila boso bavuvelanga mu français c'est de l'argot yoyo yina vo ya yidi kwa banani ba misali melu yalu ba mindele bukolo kadi kikongo kabeto yina ndinga ibeni ya mpinda yeka ivuvonga kivuviko yivuidi mpovolo ye imisiku mya ngolo beni minavo muntu dokena ye nzailu za fuana ko ye tonfi to bolunga ko kalini lenda to mavuva ko kakoso ndinga ko vutu vovele mundinga za mputu tunabaga mbandu bonso allemand tunabaga mbandu bonso grec tunabaga mbandu bonso latin yoyo ilendele fuana na ndinga to kiko mais bafuluki oko bindele bwa mona vo bato ba leta ye mubakala tiangu na ngampe bandombe ba mona vo baniki vana mpasi ko mukona zoli bazaya mampinda mandinga yo ilongoka yao tunela vo peut-être ba missionnaire ki obalongoka yo bakala ye objectif yankaka kadi mutoma zaya kadi lukia muntu zaya mantsweki makoso kanda de bantu fiti zaya ndinga baumpe peut-être di balongokela yo mujamu de toma kutu konga mujamu de toma kutu zaya luyalu kolokina vo yani kakale kisalukina ko yani kisaluka gyadi la ye kulu nyemenena yani ka mono ko nimfunu kubunda longoka kikongo yodo baisa fudi la kikongo kya leta to widi uko kikongo kya leta ça veut dire que leta et leta muntangu ina nani ifalama imundele belezi waiza kutu yadi la mukusonga vo kikongo ka leta ka kikongo ko ntangila mu tueka to onso to bakongo tuna mukongo dia kati kyalueka bavuvanga ndinga kadi vo wela kuna matadi kati vo matadi bavuvelanga kuna matadi vo kimayala kina kuna matadi vo ntsolo zila kuna matadi bantu mukuku bakwenda beto bamanyanga beto bayom beto bamoma il faut que kanana vo bena kuna matadi bazingira ngavana matadi me kanso muntu zeye masinama ni kwe matu muna masinama obatuka kavena muntu kundonela sasa vo beto kuna totuka ndinge to kikongo kya leta vo wizi di kuboma mpila mosi vana boma vene bamboma vene ye bayombe vene ye basolongo vene ye batu batukididi mu ndambu kavena muntu kundela kuzasa vo mono ndingame ikikongo kya leta koso muntu vuidi ndinga ni kuna katuka kikongo ka leta ina bonzo kimpangala kiyoko kavanga kwa mundele belezi muja kutukwika ndinga ya konda nfunu yo inavo mampinda mayinga mena mukatiko kikongo muna kamenako yo devo kikongo ka leta ka kikongo ko kadika ndinga bakongo ko ndinga ya leta ina bonzo telengevo ya kimpangila ndinga kimpangila bonzo argo bosi tokelenge beto tokala bana bafioti fitimona duvengi groupe keno kibuka keno kabalege alusadi dimu tifio ndika fieno yandika fuva bene muda mansoke mabeno kibe tamon donc kikongo leta mpira ina kina alors unu musafo beto ba Kongo twazenga dio vu kikongo kituka kala kikongo ka beto medina diambu dansoni ya diambu ya kiadi Bobo donc kwa bampangi bo bafufanga fu kikongo kya leta
kikongo kwani donc kakina kwani kibeni kikongo kaleta kakina kikongo ko katulendi pe nwani nako katulendi ke nwani nako kakilendi baka mpe fulu ko au contraire tu fais que nwani sa kinumana vo kya vengo muka ka kala kakilendi kote swa mukadi kwa ndongo kolo za bana betoko wa ya kutangila kamono konsono kene ingeta mambu matadidi tete ndinga mfunu ya ndinga wa mambu tulanda betu wa mambu kasone kene mbuta bachika baba mampu ya mandwala yani wakala umosi muntu mitanga myabako wasone kankanda ba ukelevo voici les yaga ou l'histoire du peuple parisien bien malgré lui utafuvela beni mambo ba yaga mais votenge nkanda wao mayingi kavuvele matadili lusanzu ikikulukiyetu muna vena luse lwa kumiyeya yani eo kasone kene. De tous les décolonisés du XXe siècle, 3 pays sont cités à l'ordre du jour pour avoir bien compris les problèmes de démystification. Mamu matadidi kimpoanza mutandu kiaki nchizi tatu zitoma vewanga mbandu mamu matadidi mambu bombo babaki savo bafitiki vuza mukinkoleye mvulangani yoyo ya bakoti saba banzenza Inde, îles Philippines et l'Indonésie. Dans ces pays, on est arrivé à remplacer par une langue nationale authentique, non seulement celle de l'ancien colonisateur, mais également tous les sabirs. Il faut que vous bonté le sabir, ça veut dire que ndinga za kimpangila. Hein? Ndinga za kimpangila, tous les sabirs ou lingua franca que ces derniers ont vu de faire aboutir son plan d'aliénation, il y avait imposé. Ça veut dire que Mounan Sizozo, qui okuka baba kimpoanza, basala ngolo za onso mukivuza mundinga zozo za bamindele yezindinga mpe zozo za kimpangila bavanga mujambu de kwa nuika kinkole. Bakisa una il faut que vous bantu bobo ba Inde, bantu bobo ba Philippines, bantu bobo ba Indonésie, ba visa de vo tanginina ndinga za mindele yevo tanginina yadika ndinga zozo za kimpangila ikinkole kwa beto idio devo batatu kila zau yevutu la vakandu kanditusu ndinga zozo za baoki kibeni. Alors ainsi aux Indes l'hindi tient la place de l'anglais. En Indonésie Bahasa remplace non seulement les néerlandais mais aussi les malajas passa ou les malais du marché. Bonsobeto Dingala, langue véhiculaire créée pour les besoins de la colonisation et qui était en usage depuis le 6e siècle. Ça veut dire que Ndinga Zozo, Bamindele Basalazo, Moudambuda Luyalu, Bonso Basadila, qui Congo a l'état comme Beto, Bonso Basadila Dingala. Parce que Dingala Mpediaka du Fofukanga, c'est un sabir. Qui soit il Mpediaka, c'est un sabir. Donc vous tomber à la fête de Beto Bakutu Fusili, Muki Kulukieto, il va te nouer qui n'indiga Sakimpanga. Babogele vous sabir. Tout à fait. Vous tuez, Mbutamundu Mosi à un niveau. Monsieur Debec, les Belges n'hésitèrent même pas à s'attaquer à leur propre réalisation, les lignes francas. C'est-à-dire, même les Belges, peu pas homosi. Vena yebobo ba vovela, benaki beni qui essaie comme dinga zozo. Bonjour Monsieur Debec. Dans un ouvrage sur les langues des indigènes du Congo belge, wasoneke na mambo mena muki flama, tout ce que le machika masekwele ya mu français à niveau les lingua franca lingala ikeleve ki Congo à l'état ikeleka arrivé Swahili bakisi donc lingala ikeleve ovo ki Congo à l'état qui Swahili ne pouvait être employé comme langue véhiculaire, c'est-à-dire ndinga za bidiband zambidi bandu zozo bandu bavuvanga kurama bavuvanga tangu za onso no de l'enseignement ni comme langue commune. Les langues communes Chiluba, Kikongo devaient être aidées dans leur développement. Il m'a tout à fait. Tu fais des sangolo qui n'y m'en vous ndinga zeto zozo zangudi baluba banuana qui nous va na kiluba kia futuka kia kituka sendinga longela ku université longela musique school ki primaire maternelle beto pe bakongo tu nuanina
bwe kikongo kieto fete futukila bakanti ingete kanti fotelevo kikongo kandinga kwaniko kanti kuikyatuka meboso ntele ngevo ekikongo kyoko kyatuka kwa bamindelele widivo yakala Kiswahili yakala kingala yakala kikeleve ubiki Kongo leta bantu basema kyau ibami ndele ifokovo bobo baisa kutuyadila kakwa beto kakako muntsiza nkakampe ekyoko kimpa ikyau kakaba basala vutadidi boso bavene mbandu kuna Inde kuna Indonesia ku Philippines kuna mpediaka bakuika kwa bantu ndinga zoza bawu me bafuluka bonga ndinga zozo za bantu bobo yekitula zo ndinga za bidi bantu basema kimpangala kya ndinga yoyo yani mbutana nikabogelezi sabi ye bavuika za kwa bantu kinumanga za yala beli kansi besi Philippines besi Inde besi Indonesia koloba kala ndwenga koloba kala bantu bakula kyo babaka kimpwanza kyo bakati bavambana ibamindele bavambana mpe yendinga zozo yendinga za bamindele yendinga zozo bamindele bavanga za kimpangila batatukila zao ye bavutula bakiandika ntitusu ndinga zozo baukibeni beto vafuluki yogonkombo kadi vafuluka vutukila ndinga zeto beto tu yaki munwa ndinga za banzenzi sungula ko beto bakongo kadi boso yaza sa muzie misoza vyoka mumbuke na tokala zavo beto bakongo kiwai kito tezo bibiole kina tezo kya beto iba mindele ye tezo kya beto ye bandombe bankaka bobutuna baunchi imosi kadi wau tuavoata kifalansa yitubongele diaka dingala tuvueti vutu kidija muna bongo azote kutuvuika utuzidi ikeleve kikongo leta bwabu tutamona nswaso ni petu monanga ikeleve kyokyo ngatu kitoma fofu kilanga kuna matadi kuna bayombe beto kuku kubandibu mudia nkika yatoma koti la kuboba kutuyala kuna bayena fofila kikongo ikeleve evo beto kuku kabaki yisi la me foto mene tala mvalanganiza ndinga mvalanganiza lusansu zitomene kota beni uziyantikilanga beni muzimbanza kada bamindele bawo mumbanza bavuendenge mufulu byo bavuendenge bawo yikolokina vo bavuendenge ye bawo munani bazola tangini na beni bamindele ngiodo bazola kala munkala sani yabiza besi mavata bakala bonzo bantu bamuzi bena bonzo ba kuvenga kabakala kibeni yaki ye bawo yeka bakala ntangu za onzo no vuva ndinga yoyo bamindele bakele vuvango idina vutadidi utusidi meme so monavo kamwa findinga fitisala mavata yebikalilu bya bekinsike to mavata ngivuwisi muzimbanza katika tukitikibeni bonso ntsuzu za ntungunu katuzaza ko kandi nzira tutakwenda kiyendi tamon tutondele ko beno bawonso no leta kutulanda ifo matondo mafwana kwa tata Valerie Luka unono takutusadisa kuna nzila masinu kantivo nani wafula kyo ye mudiambudianki mbila yuafula kikongo kaleta boso tutele yani leta luyalu lwa bamindele lolo lwa iza kutu yadila bawu bafula kikongo ya leta il faut dire kikongo ya leta ndinga boso voir muki français c'est de l'argot en fait c'est une langue approximative mukikongo tuvuvanga vo ndinga kimpangila kamyo kimpangila ifo ngaka kamyo kwa niko kansi yafanana ye kamyo yo tubogelanga vo kamyo kimpangila ndinga pe kimpangila ngaka ndinga kwa niko kadi voto meletala nsiku myome minatanga ndinga kikongo kamina komu kikeleve u kamina komu kikongo ya leta jambu danki kimpangila ina kaina ko dibwadi landa boso ntele kandinge toko kadi ya kala ba uma besi matadi ba munanga vindingao vo wele kuna matadi tangu ikalanga nsololo vambana bavambana beto bamanyanga vo wele kuna jasusa sole bayombe asusa ifoko vo meme kuna matadi bavuende bagizeyevo kwebatuka bayombe bena nani nani basolongo bena nani manyanga bena bandibu bena ye batuye kato mpila to akomode kati bena kuna matadi ntangu bakalanga minzonzo myao kuna bakuendanga kuna mvuvela
alo ndinga za bawo nki mi ndinga kikongo kyoko bavuba kwa bawo kiuvuka nkandele dia uya ni kikongo nki me kiuvuka ko tovani na ke mvutu muzaisa vo kikongo ikikongo mpovelo zilenda swazwa na kanzi ndinga imo imosi yedazole kavena ndinga kovanza yayi ya tata nzambi yoyo yivovokelanga mpila mosi muna lambu wa onso bavova ndinga ye vobaki di français naturellement muna territoire français kulendi mona govo français yoyo ya vovokela mpila mosi muna ntoto mi onso me France vobaki di anglais muna ntoto mi onso be ba anglais kulendi monako fulu kyo kinavo ba onso ba vovanga ndinga ya anglais kumosi vo wizi dimpe kwa beto kikongo mikongo dan totela yakala tusaidia u beto boku mikongo to tu wow muna kongo dan totela tekela ba mindele beza vo ba bakala besikongo kandinga ba vuvele mekikongo lekele do minuvo tuka kuna mbamba na te kuntsundi mwaonso no muna bakongo kikongo mpila musi bakile kuvuvelanga dibwa dilanda meme vutu bakidiji ndinga zo zikora kumisa aho beto ka tubakongo beto tubayombe abeto ka tubakongo beto tubandibu abeto bana nkyaki ndibu kyo kivuvelanga mpila musi nkyaki yombe kyo kivuvelanga mpila musi nkyaki itadu kyo kivuvelanga mpila musi vobakidi wele kuma yombe vobakidi musi maduda uzibaka musi lukula swa mona vonswa ni zina meme muna lambo ndina vovela kukonze ye muno mona musi gombe sedingina mona muna kimakandi vu muvuva ngina muntu kivala nakavuva mfiti kwa luna musi kivala musi kiende bukavuva mebe to kulube sigombe sidi musi kiende bukavuva anduna musi nkiende musi mbanza mbata busika vuva anduna musi mbanza mbata miki kongo kina maketa vuva mu wa mungina infogovo ndinga ikalanga yefintswaswani mumpovelo konso zunga kina hita vovelo kansi ntsizo za ngangu ntsizo za kumama keki salo basalanga bakubikanga mpovolo nsonokono yoyo babokelanga vo yambidi bantu mvovo mbakidi wa nkulu tata nsingi bakele vo kikongo kambidi bantu ifo vo babakanga mpovolo yimosi yoyina ya nani ya bayadi kidi yo mukala mpovolo ya bantu baonso ikumi ni boso bavovanga vo un parler standard mpila lufuti vovelanga beno bakulu ekisaluki yoko ba français basala kiaou ba anglais basala kiaou ba allemand basala kiaou ba italien basala bref zinminwa mia onzo tuwanga munti ndinga za onzo tuwanga ils ont fait un travail ba bokelanga vo standardisation de la langue saluki yoko beto ka tusadi tikoko yekatusola ke salako yaki kwenda ano kindinga kikongo bulu kula baka ki bo tubaka wa ya kikongo le takyo bakona kumisina matadi ye boma mpila musi bafuvela boma ye bandundu mpila musi bafuvela kya tamon donc tina mvula kota mukoko mikizo tutondele ikikongo muna mpila za onso tuvuvelanga kasi kikongo kikongo kya leta ka kikongo ko kimpangila kya kikongo kimpangila ka kikongo kya keleka kame ya kimpangila ka kamyoko luwana ko bana ba fioti bene yosakanena kikongo kya leta luwana ko baleke bene yosakanena bo bazole kota mampinda makikongo bazole kota mukinkulu ka beto bakongo kikongo ka bafitifo kanti diambo diansisi tutakututela fu kikongo kya leta twavana kwa bana benda kyosaka kwa baleke kivovele baleke mumfuko baleke mukimuntu baleke mukimuntu kadivo unu tutamona mulumbuki yake ngetelevo kikongo keleta ka kikongo kwa niko ngeteleve kanti tutamona zinguvulu za kukongo dia kati vubabaki di luyalu vumuzieta bena endinga betavuva kikongo keleta sito yufula kwange nga kikongo kya leta indinge to beto bakongo vubuye parce que bakizeye ko zinguvulu bena ye ntona zakula bobo non kala nguvulu ka kite soneke vo wakula una mukimuntu ufumbu kibumbu Kongo meba yingi kabaze luyuba yuvula est-ce que ndinga kikongo ze baze ya uvu
est-ce que lusansu bazelwa mazimi mansia au bazem makangi no mumba kangama mumambo matadi dinsiya iba au bazema kati mutuma mona katone bangufulu buya ninsi mutoma yini abu mundinga no mengita kuzaza ngansi mutoma yini dina diambu diange akamuntu kufiti luvana bino musu kivana mvu munu televo kabazeye lusansuko yikabakala kwa mpilu zolomu lusansuko kadi luzayanga diovo landila luyalu twa yadi loko bamindele lwa tuvuza mukimuntu kieto yeba yingi mubentu katuna twa sikila twa deda kana mukimuntu kieto twa kuma bantu bobenavo mukimona tuzolanga tangina mundele tumolanga mukala muntu fete kala boso mundele ye muntangu yoyo takituka vo sebiwai kwa bamindele idiodo mango so tuvanga mundele kututumina mao beto musuka tuna yelendo ko wotalise mundele kali kiuvuka tata ndundu la fa pase yani vo ye wai ye mfumu na nivo vanga ndinga nkwe memfuto sakeleka wai beto kolo tuna vuka tuzolevuva kikongo ko katuzevuva kikongo tuna ba wai na dede tuna ba wai ba mindele kadi tumonanga vuvele français de kumvana lusito yeki ndunda buzengi tuyindulanga muntu vo wena ye uti vo français il faut que vo yani una muntu ngangu le français ndinga yena ngangu za muntu kazira mundinga keta vovako ngangu za muntu zena mumpila keta banzi la mama mpila yo keta banzi la mama ya deda kana ya sikila evoka ya sikila muntango ndo muntu anga kasi ka utababu nako kisekiadi kwa betovo français ya ututilanda yani français pe yoko tuze ko tofuva tomo kadi ba yingi pika betolenda ko fuva futadi utusidi watanga nkanda meleta watanga si discours baba mfumu ba yingi fitimona bondinga mprovelo kayina ka sikila ko donc il faut vous tout à deux vous ka bunda vuza ba mfumu zetu kasi munda mudi kwa lomba vu bakizaya kadi bambuta ba uvo lela mtsompa ka utimonanga makinuko. Chacun doit avoir son promontoire. On ne peut pas être fort sur le promontoire de l'autre. Kulendi kala yengolo za sigilago vokuna mukimuntu kangi kuna wasikala la mukimuntu kangi bendi wabudiambu dio bangufulu fo babaki dikiluyalu bobetikuiza avantwala nkangu bawo mpofa mindunda buzengi kadena diambu diambote ndunda buzengi bawo babanzanga vongolo kwa bawo alors que tovuka et la preuve aneke kabalenda tartula nwa govana mfumu za tuweka tonkaka mujambula nka kuma ya gotsilu yalu la bawo bena même bandu vananga président Kabila keleva longwa kala kenda kuna fatana ka fuvela mudingala va sasa lo waka vomu dingala sasa mu français vuwele kuna fatadiani mkishwahili mebeto nguvulu za beto yani ki Congo central bito bakulu ba Congo mikuna matadi kapitalenda fuka Congo eminkana vuki Congo bateza vova ki Congo kya leta ki Congo kya leta mais voilà ye programme ya sikola ye kina wotu mais voilà programme za chikuiza mu ki Congo kya leta mais voilà bana basikola lweti vidi swanzila malambo voba luvondele mukikulukiene lusansu lweno landla butusidi baluvondele mukinitukien. On commence d'abord par vous détruire spirituellement, culturellement, avant de vous détruire physiquement. Et c'est ça qui va arriver. Vous tu ngangu ko katu telameniko katu vonde le muntu ko tukitani na kaka kavena nsiko yoyo yina vo bantu bena yezai bakiyambulanga mu mvidu lwampela yoyo kavena muntu mo soit telamako même vous wene muna misiku mianza. Chaque peuple a le droit de défendre sa culture. Même votre côté de la constitution beto. C'est dit. Nenga zansi ya Congo démocratique zina kinkuluki yetu ye kosondinga ifete taninwa ye tombolo kasi kiuvundidi nani feti yo tanina ye nani feti yo tombola bambuta bauvo matansambu aja vakoko kanzo koso muntu kavyengo sola tadiani mvita bazandu koso muntu ye fuladiani. Il faut que vous kuvingira kon luba keza kutombolela kikongo ngenkongo ngenluba mpe kuvingira kon ngala keza kutombolela kiluba
ngeshwahili kuvingila kongala keza kutombola kishwahili yeboso bobo il faut que muntu mukati konsi yayi una yembebe yatani na ndingani ye konsoko mkongo ukonso kongole ndondo wele kunlambu una wansi yayi una ka lambu yaniko kafete sangolo kaza ndinga bena bantu konda ko zola za ndinga yina c'est ce que moi j'appelle le tribalisme le vrai tribalisme c'est celui-là. Donc wechikututela fo ndinga ya kikongo ka leta ikandinga ya beto bakongo tufete yotela mena beto bakongo yo nwanisa yevutu la kikongo banguvulu bagwiza mpanga me kyokyo ka bagama kimpwanza kansi yayi bayinga bakele sevanga bakongo me unu kiyese beta mona mukimpwanza beti dia wena kaka 12 millions bayibidi kukingandi bakwenda 3 millions kosukima kingandi fikisala basala 3 millions me kiyese kyo beta mona mumbongo zo bazanga vo bantu bamwena zo mpasi ntangu bamutakasa vubu bamutanzeza landu bamutankanza yeboso bo batelama babamona boso bizengi edyankutu tudyanga bameza na kitatika mempasi kuna unge tani na mavimbi mansi tani na mavimbi makanda tani na mavimbi magu utodomona dyambu ya fioti ve mpangama kulendi vogo mpasi tu fete tsaya vodi yambu de don funu dina kwa beto tu fete telama peka ndako ni mpasi ko lusolo kwani. Voilà. Kadi tuvuidi bilwazu byo bebilendele sadilwa kinumana vuki Kongo ka futuka bakandu kanzi tusu bwabu kwa bampangi baonsono leta kutulandila twetavuvila ndinga evuki Kongo kya leta kikongo kya leta nga ndinga ya beto bakongo vubwei twetalanda bonso sedieto kitakutuvani na zimvutu kwa beto twayika kaka munu kutuba munu mevova kansi unu sedieto mpangieto papa kamufenkete mukututela kena ndinga ya kikongo kya leta bwei kwa beto bakongo ngatuvo kayena ya beto ko ndinga ya kimpangila ndinga ya kimpangila kwani leta kutulandila ngatuvo kunsisa mputu inzila ya Kongo RTV kansi yansisi diako tutamona fo telefone ndinga yoyo nkatu feti yotela mena pasifuka ibaki fuluko kansi singuvulu zivuendi kuna mbanza ya matadi zimfumu za mpila mumpila bauvo beto ngatufo kadingalako beto ngatufo falansa kaka ikikongo leta eske beto kibeni sutalanda mbandu ina mpasifo kikongo kya leta kadidianka yefuluko bimpasifo tsedieto mfumu vo mgulu nataka na muyenga sula landa kala kota muna yenga dina ve yani pe kalida benga muyenga dina mbuza sa mbuta mutu zilata kwena kayambote ko bwabu nani lenda kuntela mama beto nkangu munu mvuva ngini ingeta vubu kangu mvuva keda bantu bayinga mvuva bena infoko vutu feti sala ngolo bonso wa umusala tuna munanzila Kongo RTV uteza tuna nuana kinumana vo ki Kongo kavutuka bakandika nziti me bayingi tuna muvuva ngina vo beno matoko mayingi luvuidi binguzi luvuidi bilamizidi nkiki lukakididi musadila ndinge tamona munakati kwa nzambi luna nkama luna bantu batatu vo bayaka kabaze ki Kongo kansi mudamude bantu batatu vo bayabobo benu lutifu vadingana ekikongo lulozele bantu bangangu luna vobizengi banguvulu bavova dani kigala bavova français yina kanzila ko tufiti landa tufiti kubazaisa vonzila lutanata nti yayi kayambodeko kikongo kadi yadilwa mudingalako Kongo kadi yadwa muikeleveko kansi kabao ko bantu bantete gasako bantu batika ko bela dimbevo kina ale kimbevo kikumni vimbi ingeta vukimbevo kina meme vuma zono kato nyakisi yokyoko unu tufitiko nyakisa evumbazi tufitiko nyakisa kolokina vutu bakidi tubambukidi moyo mu nzira tutakwenda kayamboteko me tuvutu kama nima nkya muntu ndondo una vumu mona kenavo enzira keta kwenda kaina yesikilako mutata menaka kena kwenda C'est établi aujourd'hui dans le monde entier. Un peuple qui perd sa culture, c'est un peuple qui doit être dominé. Nkangu o vidiski kulukiani, le sens luani. Nkangu o yadi lwa kaka ufete, yadi lwa. Yeka vena nkangu ba yadi la ko vanza yai. Voka lu nui ki nintete, ki nkulu ki abantu mankako. Voka lu vidisi malambu ko.
Le fait qu'on vide santé de malambo, il bosse le kunjadila. Von kangu na watela mamuna lusansu wani. Von kangu na watela mamuna ki nkulukiani, mkunjadila mpasi fioti. Ça il simili là. Il faut que vous beto bandombe, vous beto ba Congo, vous beto ba congolais. Tous les qui vous a mondial. C'est bien beau, hein? Tout est quoi la musique télévision. Ah non, nous devons être un peuple souverain. Mais souveraineté yo moun qui nous taille tout. Mais le fait de tout la muki muntu gene. Le fait de kala ye mianzi mieno. Vous mianzi kamina ko, mais mianzi bankango yinki. Mianzi yinki. Mianzi makanda de bantu yiki. Il le sens sous loi. Tamona. Tala unu bwei ba mindele betu kutu dia d'ici là. Ba français betu kutu bokela. Donc en 6 ans vimba za Afrika. Ziti kwenda nani telama mfumu zao ziti telama valueka mfumu mosi wansi babogelele vo président français mujambu janki beno bakulu ndinga lufovanga ndinga ntia ibeto kuku donc kalita de mona jambu dansoniko pasi masala mampasi fioti beto kuku o président yaba Congo mpasi fioti mbeto meka lunendi kala yentwa disiko kolokina vuka lune jambu dia puluvuka ko qui m'a gagné cette fête que le fou mais le sens vous le sens le vide dit ntangu zazingi kyogekele zivote bankaka bazole muda balekuna bagizivoa oh non tu fais ça là unité ba Congo mais yabaza isa monovo luzolele tunga unité ba Congo vanki lutungi là autour de vos partis politiques autour de qui de l'argent bambuta zeto babako bakalanduenga kyo bazola tunga bumosi baba Congo qui magante débattre la mesa mambo malusanzo votenge munankanda wasonika mutanzeza landu manifeste de la bako il dit objectif restaurer l'unité du peuple Congo par la langue le Kikongo et par l'histoire ntuka Congo matondo mafwana nzeivo e katusidie minuta miabidi kompasa futavamba na beno yebeto mulumbu kya unu eki ngufulu tata Grace Bilolo tukuveni mbebe ya zaya lusanzu pasifu Congo dia kati twazaya vuvila ndinga Kikongo batelefo Kikongo ke leta v kanti vuzolele volusanzu luna ngeye ngufu lwetu watumalozaya susa sedieto tata kamufwekete yandi sikakudiatisa bwe ilenda zaila lusanzu lulu kadivumpu tuna yekese kafwana mubaka ntwenya ya ngufulu mukongo dia kati esedieto tuseyifu tuselevamba na kwetu kanti dia mfunu twazaya ngadiena diangangu mutamudila Kivu e kia kituka sendinga ya bakongo baonsono vove ukututelele mudiambu dianki v mentelenge vo yengenda banda vo banda kesa kadi bambuta ba vo mbanga la nyoka banda kesa Kikongo kya leta kayina ndinga ya sikilako yina ndinga ya kimpangila bonso kamyo ya kimpangila mwana fioti sakanenanga ye kamyo ya kimpangila ngembuta kuba guverne kamyo ya kimpangila so yangalala katu chovo oh est-ce que mwana fioti takumbona vo beto tutambulwe ndinga kimpangila il faut que vous tukitu kidi bana bafioti tutenge omunkanda wasoneka mbuta bachikamo vo muzintsiza nkaga mwaonso mwana yadi loko bamindele kyokyo fuki basala yeku Inde yeku Philippines yeku Indonesia kansi ntsizozo kina voza twadi soka bantu bangangu kyo babata kimpwanza bwe basa kyo babaka kimpwanza batatukila ndinga za mindele ye batatukila mpe ndinga za kimpangila kabokele ya niveau si sabir ye bavutula ndinga zoza baokibeni vakiando kyanzituso ye muhundu lumbu ndinga zozo bavuvanga indinga za baokibeni ye mpeve ye tikulumuka mazayume tikulumuka kadibena munkala sani ye bakulu bawo ye bisimbi byantiao tamona alors te tutenge belge umosi
yani mosi sonekene mukiflama yani vo kadina nkutu dia sikila govo ba Congolais batambudila zisabiri lingala shwahili yekitu la voze ndinga zambidi bantu mbote tu sangolo kinumana vo kikongo chiluba zavutuka kala ndinga za kimbidi bantu na ntiyo alo va fulu kyokyo vo betu musi tutizola tata mena mubuzengi fo janani katu yutuka go vo tutitata mena mumpasi kadi tata nzambi kasobanga nsiko vo bantu bantiyo ka batsomele bifudi auko vo tutitata kana mukadi luka kiwai yimu kiwai katu na tata mena kala. Donc beto ba Congo katuki vuniko vraiment katuki vuniko le là pas n'importe qui le tout la gouverneur là-bas tant que nous n'allons pas rester en contact avec nous-mêmes nous n'allons pas être en harmonie avec nous-mêmes katukala munkala sani ya biza yeki muntu kietoko yeki nkulu kietoko bisimbi beto ka biwanga dingalako mintimi eto mfinda zetu ka ziwanga dingalako Uwele umvana vuma kimochi kwa kukongo dia kati umvana luka umochi kwa kukongo dia kati umvana mfinda imochi kwa kukongo dia kati umvana nkoko umochi kwa kukongo dia kati una nkumu mlinga bwabu samu bya wonso no bibakanga bila mundinga dingala donc kakikuma wani kwa tata nzambi ko fubuwe kiziko ko subute nzambi ani mono nkongo ngini voilà mono nkongo ngini la preuve ane que vous nous allez vanga me kwenda bakwenda olu bogela ba chef kutimi buki bakolo bogela ba ku chef kutimi uni ba bafana ko ube Bon, finalement, où tu sais, puis bah, qui vend la petite chef, pour tu mets bah, aux aguimpagnes, tu connais l'ozingi, bière, va fouler ensemble. Voilà. Et tout, va couler moquer là-bas, ensemble, makazu, le zibou, le sadiluanga. Bina kapita Monica kwa niko bika. Oui, kabi Monica na kuma bamena. Mais voilà tout justement, nous avons un ministère de la culture au Congo central. Ou diangambo la province. Kazeye ko vontsamba kwa beto ba Congo ina kima kimosi kya mfunu mu lusanzu lweto alonke lusanzu nge utavovela kya lusanzu lolonge utatanina vukutatanina ko vontsamba ka ndivila ko la profession de tirer de vers de parler ko beto fitika la protéger parce que bantu bobo ibahu basalanga bima byo bina ba ngudi mu lusanzu ka vena diambu de luvanga ko ba Congo ntsamba ya konda luzibu lwa konda tondo dia konda ikazu ça veut dire que ntimi makazu bifiti kunwanga ibifiti tani nwanga kasako olu zavanga zibwazima beno kibokula kunika kasi akase plantene makazu parce que beto makazu mna lusanzu le ton funu mena luzibu funu luna tondo funu dina entamba funu yina. Je serai ministre de la culture, j'organiserai chaque année le concours de Ntsamba quand son inondo kulumuna Ntsamba kibeni ya biza Ntsamba kugombe sidi tuki kumanyanga ito alunwa Lusa sakan tamba ilutidi. Ale muntu no bagidi. Mudambu dia tani na kandi kioko kina kima kya lusansu lweto. Kinzambi kya bakongo. Muntsamba tusamba nkulu agu kusambi nkulu maniko. Ndamona mbuda mu. Ingeta nzeivo mfumu za luyalo ngatuvo mubakalo na nkelemino mu mambo matadidi lusansu. Kansi nkitu fetivanga vantadisi andinga yoyo kadi sako votu yandika kuna subi banyo kuna Kiswahili kikongo kya leto byo dingala ka una ko ve tubaka kaka buna basila ba ube to pe bufite sila tuvutula luazu byo bimwanga nesanga ndinga kinumana vo beto bilwazu byo to sadila byo boso kita vana mbando bantwene abayingi sukula bino bantwene vulu visi ndivo mvita yoyo invita ya kimuntu kieno invita ya luzingu lwena mebeto kumpoto muka setuna mikwa misidi setukwenda mebenu lusala nsiya bwe lusalila ya mukinkole ovo mukimfumu mikaluyala yo govo luna bankole mukimpeve luna bankole mukimpeve fuko luvova ndingeno ko luna bankole mukimpeve fuko lusilya bamfumu mtoto mieno ko tamona il faut que vous tu faites sangolo sukula bino batwenya do futukila kikongo tu vuidi zi radio zabi kuku tusirigo tu vuidi radio ntemu wangu tukugo ntemu vuvu kieto tu vuidi radio ngunga kama amuri kuna bogele muna ngunga tamona edada atudia ngwidi kiti radio ya kasibwe mendinga radio zozo za onso kandinga lusunda tadilanga kama lusunga vuvelanga Lingala falasa fomufofa wena kikongo vonkatu wena kinisa mbona hizi telefone kuna kinisa bana kuna voa zimbugu na kuna songi mbataku kwa bantu imani sasulu kilelo kilelo katona kina benoko kasi bambuta ba uve ana wenda tala kunima
kaonga ko kansi ngangu za kuendela ukeba bana c'est le vini sensi ça malamba tamon il faut que vous tuzolele tuvutula kikongo yetani nwani sandinga zozo tusadi la beni ki tuvana kwa kikongo kieto bilwazu bibo bifeti kunsadisa mumwangana zi théâtre minkunga bimpa kinguzi kilamizidi malongi musikulu beto talongoka grammaire kikongo mukikongo grammatika kikongo mpwa yika mukia umbidi yika mukia untsongi bonso bobo mena maonso bana beto bafiti molongoka tusadisa zi concours littéraire Louisa ko so muntu keza poème mukikongo ko poème kiluta tuveni prix mbongo za bidi kuna mwanganisa mu mama kondo tu yesina uba vengi prix littéraire kikongo ou province. Je suis en train de donner la matière, je ne sais pas qui sera ministre de la culture. Voilà. Ah bon, qui l'ombele yoko hein. Ministre qui. Mais vous pas me venir qui tourne yoko. Ah oui, je sais ce que je dois faire. En tout cas, j'ai un contenu pour ça. Tata grâce bilolo. Ngufu le bête. Kabate ko vo émission yi tu venga ya de lomba fulu. Ingeta. Salut comment mais pour la culture, si on me demande, je le ferai. Et je sais ce que je vais faire. Kadi ngina yenduenga, ngina yenzayulu, ngina yengangu za sadila qui nous manavo le sens de la voûte. Nous avons beaucoup de choses, mes chers amis. Le sens mu vila tuna. Tanguza zinga vu mutana ngina muzi radio tout ça. Mazone ya kele landa nga miso musiki ku Côte d'Ivoire. Bantu mukina minango. Me betu mavata mpungi kweza yenda. Masikulu kwe mayenda. Tu dis yati utu sidi mulaki nkuluketo. Normalement nguvulu bukezi libuna. Ya didi masikulu mafeti kuna bula kuna matadi. Bafiti kun yadi kam fumu kasavu bu masikilu ka yadi kilwa abu beto bakinanga bon mais masikulu ma villa empungi za kumyo vangu za bijou tamon mena maonso kama za keneko mudiambu danki kilelo mena indika mu kilelo kadi yambu tutondele ko be milandi mya wonso no bambuda ba uvu kundiulu masangu kakwako kuntubilu susu kukalanga mama tutabaka masasi bituba wonsono unu tufofele ndinga kikongo kya leta kitwadi itata kamufwekete kwa beno ba wonsono lulende nzila Kongo RTV tuzayanga vo tutifu fantangu za wonsono beno luzole kutusadisa lukutusadisa zinomba zikalanga ngatu vantwala ya la mizidi zetu pasivo tutikondwa ngatu vubifofolo tutikondwa ngatu vubimweno lulenda kutusadisa mpasivo mandanda mama menda kuntwala sedieto tukumini kunsuka ngatu ndinga wazimfumu zobeta vidisa lusantu evo ndinga mpe kwa bawonso no beta kutulanda mudiambu dia kikongo kya leta tuvofele mulumbu kya uo tondele tata die mu vovo umvende wansuka nzolele vutula funda ya matondo kwa bobo bawonso no beta kutulanda ibakalanga yaki mulanda zi video zetu tutikululomba vontangu za onso lunyemanga sisu kya savo nzolele j'aime kinumana vo kya kudisa et la musique qui est to qui nous manda votre kala to tata mena sala ki salu ki tu sala tu le vutu di funda de matondo et tu le kaisi mu fulu ki onso luna ki bika volu saku mu batata mpungu lendo ba kulubeto ba sikila muzinzo zeno yelo lutana muntangu za onso kwa bamfumu zeto kingana ki musika kante bambuta ba ovo baleke babwa kantsuki etumbu kwa bambuta baleke babwa kantsuki itumbu wa bambuta vava beto ebeno tutavambanana donc kese kafwa na diaka mulumuka unu sedieto mukutuvana diaka nzila ya kala kintoa di beno ebeto ivumpe bampangi bakutulanda diaka ntuka tuvutu di matondo mafwana kwangi tata kamufwekete et tuveni pe matondo mafwana kwa tata Valérie Lukau yetata Aris mono mwane no tata dietende nkele vantola kifufulo keno tusele twavamba na kansi ngifu kakafu babidi beta kidia kiuvu vert blanc mundinga kikongo
vert blanc ingeta il faut que vous couleur vert blanc mundinga kikongo zayanga don tete fo tinta mu ko sondinga kasi dampila musiku ingeta ko sondinga impila ka muena wele kuntsiza nkaka bena ku gauche bena ku droite vous t'avez dit ordre de couleurs que les anglophones et les français au Kalanga et puis la musique. Bito tu vois dit nani tinta lunyaza tinta yampembe. Lunyaza c'est le vert, mpembe c'est le blanc. Tutondele imwana nkongo kibeni ngatu futubaki di mfutu matondo mafwana ivu tukutane bilumbu byetikwiza munzila ya RTV ivu nzila ya Kongo kwa bino bawonsono lusala kyambote ivu tukutane bilumbu byetikwiza.